Yo! 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 Aha muri kubona ni Bujumbura mu Burundi. Aha rero ibintu muri kubona ntago ari muri Iraq cyangwa se Iran cyangwa se Israel, ahubwo ni hakurya hano mu bavandimwe mu baturanyi i Bujumbura. Twese turibaza niki cyabaye. Abantu bose bagiye babona biturika umuriro, umwotsi bikabije cyane biteye ubwoba. Tukibaza se i Burundi habaye iki? Ese i Bujumbura habaye iki? Twese ubu amahanga amaso twayerekeje i Bujumbura mo turibaza niki cyabaye, ariko ntabwo turabona amakuru y'idonido atwemeza neza ikiri kuba. Ese mo kirabera hehe neza? Ese turacyifashe, ntabwo turabasha kugira icyo tuvuga, ariko turabizi neza ko ibintu biri kubera hano hakurya i Bujumbura. Amakuru y'ibanze aragaragaza, ari kuva ahantu hizewe, aragaragaza ko iyi shusho ari i Burundi. Iyi shusho twifashishije ikinyamakuru cya Derek Mugabo, umunyamakuru uzwi w'umuhanga. Twamaze kumenya yuko iyi shusho yayihawe n'abantu bibanga, ariko tukaba tutaramenya neza ngo ni byatewe n'iki, ni bande babiri inyuma. Ese ni isanganya yabaye cyangwa ni Burundi bushobora kuba bwagabweho igitero? Ntabwo turabimenya. Rero ubwo twebwe turakomeza dukurikirane aya makuru 5 kuri 5, maze namwe muhoze urushinge hano kuri umutandao wa Inzozi TV 1, kandi gukora subscribe, maze ugatanga igitekerezo cyawe. Icyo tukubwira hano, twiyemeje kubaha amakuru rwose asesenguye kandi ameze neza, atomoye. Ngewe rwose ndababwira ngo mukomeze rwose mudushyigikire kandi mutube hafi, ariko musengere iki gihugu cy'i Burundi. Murabona ko ibintu biri kuhabera, wagira ni muri Gaza cyangwa se Tel Aviv cyangwa se muri Tehran, muri Iran. Rero ndabona ibintu bikomeje kwaguka kandi bikomeje kuba bigari. Binginga muze mudushyigikire kandi turebe ko twakora byinshi kandi byiza bigezweho, ku buryo twajya tubaha amakuru 5 kuri 5. Ubwo rero twebwe Inzozi TV 1 turahababereye kandi tuzakomeza kuhabera. Reka tubizeze ko ikiza kumenyekana turi buze kukibagezaho. Aha ni Inzozi TV 1, muri kumwe na Nzozi.com, inshuti y'abana, icyizere cy'ubuzima.